Yes, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko aho muri mukomeje kugubwa neza kandi muri amahoro. Uwiteka akomeze abishimire kandi akomeze abahaze uburame, muhahe muronke kandi ambonere iburyo n'ibumoso, uyu munsi ubabere uw'umugisha. Ndabasuhuje rero, iyi ni Africa Info News TV, nkaba ndi Pazo rero, nkabanje kugira ngo turebe ese byifashe gute hirya no hino bimeze gute, ariko cyane ese hariya mu burasirazuba bwo hagati amakuru ari kuvugwa na yahe, cyangwa se hariya mu bihugu by'ibiyaga bigari ese bimeze gute. Aka kanya rero ubu tuvugana, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ingabo za Amerika zarashe ku bwato butwara imizigo bwari bufite ibendera rya Irani maze zifata ubwo ubwato. Ibi bikaba rero bimaze gutangazwa na Perezida Donald Trump, bikaba byabereye mu mazi ya Gulf of Oman, cyangwa se hariya mu kigobe cya Oman, hafi y'inzira ikomeye y'ubwikorezi bwa Amato yitwa Strait of Hormuz. Uku kurasana rero kukaba kwabaye muri aya masaha make cyane ashize. Rero bikaba bitangajwe na Perezida wa Amerika avuga ko byakozwe n'ingabo ze zirwanira mu mazi, akaba ari ingabo zitwa Navy. Ibyabaye ubwato bwitwaga Tuska bwagerageje kunyura hariya mu muhora wa Hormuz, gusa bugerageza n'ubundi burakumirwa hariya, cyane ko murabizi hariya muri ya muhora harimo blockade y'igisirikare cya Navy cyangwa se igisirikare cya Amerika, ibyiswe nka naval blockade Amerika yashyize ku byambu bya Irani. Ubwo bwato bwitwa Tuska rero bukaba bwagerageje kuba bwakambuka buciye muri uriya muhora, kandi icyo cyambu bwari burimo bunyuramo kikaba cyari gifunzwe, bituma rero buraswaho. Ubwato bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Suples DDG akarongo 11 cyangwa se USS Suples DDG 13, bukaba ari bwo bwato rero bwarashe kuri ubwo bwato bwa Tuska, bukaba bwaburasheho rero mu masaha make cyane ashize bugerageza kugira ngo ubu buhagarike. Abasirikare ba Amerika bavuga ko ngo babanje kuburira abari bari muri ubwo bwato ngo bahagarare cyangwa se ngo basubire inyuma, ngo ariko ngo abari bari muri ubwo bwato ntibabyubahiriza cyangwa se ngo babyumve ngo babe babikurikiza, ahubwo bo bakomeza n'ubundi urugendo. Nyuma ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zizwi nka Navy Army zikaba arizo rero zaje kurasa mu gice cya moteri y'ubwo bwato kugira ngo bubashe kuba bwahagarara. Nyuma yaho abasirikare ba Amerika bazwi nk'abarwanya amazi Navy cyangwa se Marines, abari abarwanyira mu mazi, bakaba rero bahise bagenda babukurikiye ndetse bahita banabufata. Perezida Donald Trump atangaza ko impamvu habayeho kuba ubu bwato bwahagarara, Amerika ivuga ko ubwo bwato bwari busanzwe buri ku rutonde rw'ibihano kubera ibikorwa bitemewe ubwo bwato bwakoraga cyangwa se bwabaga burimo bukora hariya muri kiriya kigobe cya Oman. Irani nayo yavuze ko icyo gikorwa ari ubujura bwo mu nyanja cyangwa se kizwi nka piracy, kandi ko Amerika yishe amasezerano yo guhagarika imirwano yarariho. Irani ivuga ko kuba babonye ubwato buriho ikirango cy'igihugu cya Irani bukaba ndetse abanyamerika bagahita baburasaho, gukosa kurinda umutekano cyangwa se gukumira cyangwa se kugerageza gucunga uriya muhora Hormuz, ahubwo ngo ni ubujura bwo mu mazi cyangwa se ibizwi nka piracy. Ngo kandi ko Amerika ikaba ikomeje kugenda irenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yarariho. Ibi bigenda bigaragara rero ko uko bukeye nuko bwije tugenda tubona impamvu zigenda zivuga yuko igihugu cya Amerika gihora gishotora igihugu cya Irani, ndetse ibingibi bishobora n'ubundi kuzateza impagarara. Ni mu gihe Irani nayo yahise itangaza yuko ishobora kwihimura cyangwa se kuza kwihorera kuri icyo gikorwa ubwato bwacyo kuba bwafashwe, ngo ndetse nayo ishobora kuza kwihimura kandi ikanihorera, ngo bishobora kuza n'ubundi gutuma hariya mu karere k'ibiyaga bigari, hariya mu karere ka burasirazuba bwo hagati intambara iza kuba ndende cyane, kuko ngo biri buze gutuma Irani igaruka yinjire mu ntambara hariya mu gihugu cya Irani.
ukuvuga ko rero aka kanya amakuru ahari ari kuvuga ko rero n'ubundi ubwo bwato bwafashwe n'igihugu cya Amerika n'ubundi ntawe uramenya ngo ese baraza kuburikura ryari. Ni mu gihe kandi n'ubundi uyu munsi hariya n'ubundi muri Muhora nyuma yuko iryo rasanwa ryabayeho n'ubundi hifashishijwe ikoranabuhanga ryo mu mazi cyangwa se ikoranabuhanga rishinzwe kugenzura ingendo zo mu mazi, amato menshi ari kugenda asubira inyuma hariya mu Muhora Hormuz kubera niba barimo bibaza ese harafunguye ese harafunze. CNBC bakaba bari gutangaza bavuga yuko rero ngo mu kanya gato gashize cyane hagaragaye video igaragaza amato y'ubucuruzi ari guhindura cyangwa se ari guhindura icyerekezo asubira inyuma aho gukomeza kunyura mu muyoboro wa Hormuz. Ibi abatwaye ngo ubwato bari kwibaza ese uyu muhora koko waba ufunguye cyangwa se waba ufunze. Murabizi ko uyu muyoboro cyangwa se uriya muhora wa Strait of Hormuz ukaba ari umuhora uhuza ikigobe cya Perse ndetse n'inyanja ya Oman, kandi ni imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi zinyuramo petrole, cyane ko murabizi ko haca petrole iri hagati ya 20 ndetse na 25% ikoreshwa ku isi hose. Irani rero ikaba yatangaje ko uyu muyoboro cyangwa se uriya muhora Hormuz ufunguye ku mato y'ubucuruzi. Bakaba bitangaje rero muri uyu mugoroba ushize ko aribwo rero Irani yatangaje ko uriya muyoboro ufunguye ku mato yose ariko y'ubucuruzi gusa. Nyuma y'iryo tangazo rero amato agera kuri 20 yatangiye kugerageza kunyura muri uyu muhora wa Hormuz, ariko amakuru akurikirana ingendo zo mu mazi agenda agaragaza ko amato menshi yagerageje kuba yatambuka, ariko amenshi muri yo yahise ahagarara cyangwa se ayandi asubira inyuma mbere yo kunyuramo cyangwa se mbere yo kugira ngo babe baca muri uyu muhora wa Hormuz. Ni bigaragara ko rero hakiri impungenge niba koko harimo umutekano muri uriya muhora. Amakuru avuga ko impamvu aya mato ari gusubira inyuma, abakora mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu nyanja bavuga ko hari impamvu nyinshi zituma amato atinyuka kuba yasubira inyuma cyangwa se atinyuka kuba yanyura mu muhora. Icya mbere ngo nuko batamenya neza niba inzira ari ifite umutekano uhagije. Icya kabiri kandi ngo n'ubwoba bw'iminsi cyangwa se bw'ibitero cyangwa se byo mu nyanja bizwi nka MS zo mu nyanja cyangwa se bibira bisasura biteretse mu nyanja bishobora guturikana amato. Icya gatatu ngo ushobora kuba cyateye aya mato gusubira inyuma ngo ni amategeko mashya Irani yashyizeho ku mato anyura hafi y'inkombe zayo, kuko ngo ntabwo bizwi neza ese birasabwa iki cyangwa se amato kwagira ngo ahace biragenda bisaba iki. Iri rero izindi mpamvu kandi aya mato ari gusubira inyuma ngo nuko yuko Irani nubwo yatangaje yuko uriya muhora ufunguye ngo birashoboka cyane yuko n'ubundi bashobora kuba bagiye kongera kujya babishyuza. Kubera ibyo byose rero abashinzwe amato n'amasosiyete y'ubwikorezi hariya mu bigobe bya Perse cyangwa se mu bigobe bya Oman barakitondera cyane mbere yo kohereza amato yabo muri ako gace kugira ngo amato yabo ataza guturika bakaba bahura n'ibihombo bikabije. Nubwo aravuga ko rero inzira ya hariya muri Hormuz ifunguye, amakuru agaragaza ko mu by'ukuri haracyari urujijo n'ubwoba bwinshi cyane. Ese koko harafunguye cyangwa se harafunze? Byose rero ni bikomeje kwibazwaho n'abari gukoresha uriya muyoboro uyu munsi. Ibyo byose rero bikaba birimo bitangazwa n'igisirikare cya Iran ndetse n'ibihugu byombi bikaba birimo bitangaza ko uyu munsi iryo hasana ryabayeho mu kanya gashize ushobora kuza gutuma n'ubundi intambara yongera kugaruka, kubera yuko dutegereje kuza kureba koko niba Iran igiye kwihimura, ariko byanze bikunze irabikora kandi yagiye ivuga kenshi ikabikora. Cyategereje turebe ese biraza kugenda gute. Ni kuri Africa Info News TV rero gumana natwe.